болду. Энең бир ай Эми дагы. серикни алып кетет да. Көнөт. Кыйнап салды го. Шунусун эле көтөрүп жүрөрүт, Апке. Именно эң чоң да. Сап. Ошака түшөбүз азыр. İşte moyundan çıktı aldım. Жабайлычы. Жапсак деле алып кетип калды го. Сени комнатаңа коюш керек экен анын коробкасы менен. Bizim? Kaç komposta aldı? Tamam. Başını teyir oldu. Ama senin kişinek okşaydı ha? Basılıp aydatmadı. Tamam teyir. Апатас кылат. Tart. Bıçak da aldı. Serek ve sevdim. Бас. Давай, кемон, братишка. Эң кичинекей экен ушу. Басқан үйретөбүз. Жөн апасы ырдайт азыр. Колунда турат. Бол.